Ketua Ban Kerensyai, ya usian jongga JHDC, Baudi Ban Pamit mau Patba jongga Jandil District, Balai Utak, ya kini kepisah, kebaga Sarkar, kepat, Bapak Kimantai jongga JHDC, Kendai Ban Syajan nang Nen Syakmat, lagat bat tulai piki, ke Kamram ke Beningkawe, Kajang, kita dan hantai apa JHDC, lari apa KHDC, kita ban perinti kena, bagi non-tray, kita ban apa District Council, kita ban do ya ketulok. Nak kenal apa dengan Shinti Komusiam, apa KHDC, ngalakot ya ke office, ngai ya ke meeting, ngalakot meeting ya ke officer, apa KHDC, bangai ya tuh ya ki, ngai jiwan ke jauh ni, Komusiam. Kandai tangan ta ke bit ke biang ke jonga, kandai tangan ta ke bit ke biang jong ke parti ke jongi, ndai ni ko apan angru bangidan ke jimpekat kum ginangalam nang ta ke bit ke biang jong pi ki nong tre apo ke KHDC bapendai bandan kata ke jingting bandu tulok kata ke Kamram ndai kanu pna ni ki nong tre bapri jong ke District Council ki kemio tulok nalor kata ngayo jingtit hari ni gisni bagita kinong sinsyar hangtay po JHDC tet kila kiwala niyo kila stang sa kadbringem briyo banpon siya po Treasury Office ban kano yaki noy ka Treasury Office kalale yaga ay kabanta kalabet banpot yaga taga pisa siya po District Council po kipat babit namar ka taga daw ka Voice of the People Party kumbagala kularyo patba bagat mga jini ka lang persya ka bamsat Ninda nga kulya ka tma persya ka bamsap nang ni Syakmat. Katma ka jali ka lang persya ka jindok. Ngin hopa niya kun persya ka tma jang ka jing ya ka tma jang ka jindok. Bat katma ka jali ka lang persya ka jile Donbor. Ya ka jile Donbor iki berit. Iki ni patba. Iki Donbor bat ka jile Shiliang ko ki patba. Nasa nga daw, niwan hang niya panang ipi ko kipat ba ba jonga. Kani ka jing job ko jingi. Ya, kani ka election MP. Kamday ka bagkut. Haga jiya limti ka jing. Kani ka jing job ko jingi. Ya kani ka MP election kamday ka bagkut. Handay ka ditang ka jing sedang. Kani tang ka jing sedang. Jang ka jiya limti. Bangila banwandra. Ya kata ka jing kala. House nam arpo pra. Ko kipat ba ba. Bangili ban kurap. Ya ka bersinsar. Haga ni ka jela ka jingi. MP election, ke MDC election, baik ke MA election, kolong trik kumbangile mare rili. Habang nila say manda ya kita kinong mare rili. Uay ubane mare wen sedang lingkong. Utay basdang lingkong uday ban job. Uday ban tambon. Ban iPad yauta uding uban beteng ya kata jing mare how no mare ubaar oh no mare ubaar umbe ban lesting kanau nama bangila tambun ude ban kampen tambun so ban iPad yauta uding how no mare ubalai bat bau no mare ubalai unyo ban job suk kabamot uniu no mare jungi mene MP ulat tambun ngan haban ay man tayo ni uding hakini ki banile MDC kidai ban job bon ni dai ban job aga MDC election hapa JHDC ni dai ban job big MDC election haki HDC bat ngin job sukken ya katai ka arfra ka election MLA ko kipat babi namarta ko kipat ba niwan hapeng jongpi andai tang ban ay kublay Hindai ban tinturu yapi bako kipat ba wat nam sya yalam bakala hakini ki lai ki sautli kisnem wat nam sya yalam bakala hakini ki kindiat benai shwa bangini kun yak MDC election kumba pila shania hagi mangaram juga Voice of the People Party bomba kipat ba don gibam itu wat tayuta candidate Dr. Ricky Hindai kil ay ka Jingershan yaga Voice of the People Party
Malagi jaga nilatam ki patba kil ay ka jingkershan namar balik ki shamya hagataga nangrim jang the voice of the people party banon ra yaga sinshar ka khadar ga khoi hagani ga ri gaji nama dei tang ga sinshar ka khadar ga khoi ko ki patba kabala apat banon ra yaga jingkela o menta kila sangton ki ba kwa ban pensno tho bagala ban kan tho ban yalam bagala yo patba dan gibong kani ga VPP ubar denle ubadan ga jingmot ban pendono ya ga district council namar balai ukwa banonra ya ga tagaan ka balai spa anyo puai lani ga taga artikel ka balai spa anyo puai ko kipat ba ngamla ban snutu sebagai pat kalinti kin persang ban pensnutu baglayo pat ba lana kita kibahong mga district council ka kranbor hadok kata-kata balai ke district council kamla aban yarap yo pat ba habadan ke jingkang ti doyong balai ke district council kamla aban yarap yo pat ba habadan ke jingkang pemding balai ke district council kamla ban yarap yo pat ba habadan ke jingkang ti mau ti syap kumalo menta Himut ba upat ba unsi syap penbit kung ginangalam juga voice of the people party nginam siya ang marga tagaraw ban chupen kami upat ba ngiyang nitan kami kaan kabaklan kabanyagda nagajing tuklar jangki an juga sarkar India hagani ka jela gajingi ko kipat ba ngadon gajingi snauthok ka skemru bagi pat ba agani ka ri kaba it gajingi kinumpat tau kinumpat bishar yaga voice of the people party yang mentahi Hendai ngatip boy pat ba kat sabang alik kia kendo tiong kendo badan nite nyelarai bet nangkat talang jakat baja bat MDC bat MLA nyen ala yaga voice of the people party nida kwa bani baga voice of the people party tan sinshar kalong ke AKA kabas ngotunat odan kibri kibangai kendo kiri orang ba kat sabangalek tiong barden kajing kermen juga jat benriu ka dai satanga the voice of the people party telana mafi ka PPP ru pishat syukur lakot kari ba ka jat benriu bat ngaru nganum trek ban pat bucu ngan tangno wari ka epic ka jonga kata kalong ka jing sisya ndangiu kun kinangalam ngidon ban ong yikipat ba ko kipat ba bet kinangalam juga voice of the people party kisane abet tanga piu pajba ba pinam bagala lana ma pi ki pajba ru pinam bagala lakut kajat benriu ko jangi nagatara ko ton kami ni kinongalam badi pajba bandum bakla dalele UM hagane ka kenti ka bamenta namar upajba utip kumno mentaun bishar ya the voice of the people party o namar ki janti ki basdang matpin sutu bakla menta dalik pan jingerap balik wat ki jinge kiong kumno namar bo pat ba mangani wakersan pra kat habadon mudur mapi lagi live pun riu teligi constituency ngila job hadu live war teligi constituency lada kadai ke election MLA ka tangla sinshar marwai ya ka jela ka jungi ni job live war teli ngimsem lala aban job aki ar teligi constituency hapo sorslong bat hang pro po riboy namar ke degi jaga ke belak hampun pat lesi ke wegi jamri ke belang sngo artati ningi ndai kumbagala manta mdei pangwan ban kop nani ban kren sarong ki wei pat ki jamriu ki lap ai kti ningi ki la wan ban ye kendo ingi ki ong des tang voice of the people party ka balak ban klipat ye ke meghalaya niru ngin membakalashu ngin ai ke jingershan namar ke danga ban ke jinget ke baskem baga voice of the people party kan yo lai posan ki MLA na ka lai pon riu teli ki constituency ko ki pat ba dei namar kita kadau kadon kami ngi menta banlang ki penskem ya ga jimut ngin sat kelut ki score ki jingi nginam highlight ya ki wei begin pensu tho bagala ingi ndreng no hado bangenda ai ki ga bor hau apropra ya menta nginam pat keren ye nginam pat bishar ndreng sastang ban bishar yo pat ya ka VPP ya ki nangalam jong VPP nado usnem apropra
Upat ba udani dawat ban bisaringi nadu usnam apopra ondo na pinkut baringi noi menta ku kipat ba ngidang jana peringkat ma jongga jingale ngin habban yale o wat menta ngali to ipi hadin jongga emily election haga jinga linting la tray ngila yat bat ngila tray ban penpre ya ka mp election dangdon shibun kibas ngo artatin baga taga BPP kan job dan ki parti yang ngingila tip me buni job ni BPP tamang yang perkat me ni tam gat to pat namar balai ki ken bit le si upat ba no upat ba kumbangalong ipi ulanang start ban ngang scam